reka ngushimire wowe tukiri kumwe tubanze dusome iri tangazo mbere y'uko mbaha uburyo bw'inshamake bw'amakuru agezweho none ahangaha. Amakuru mashya rero areba Ishusho TV ku ifatabuguzi rya Canal Plus. Turamenyesha ko guhera tariki 7 Nyakanga 2025 shene yabonekagaho rero Ishusho TV kuri decoder ya Canal Plus yahinduwe rero. Turamenyesha ko ngo shene mwareberagaho Ishusho TV itakiri shene ya 392 ahubwo yimuriwe kuri shene ya 642. Turamenyesha ko rero ngo tubashimiye uko mwakiriye izi mpinduka kandi zigamije kunoza gahunda dusanzwe tubagezaho. Ubuyobozi bw'Ishusho TV bwatanze iri tangazo. Ngaye nguko rero reka nyabagezaho genderwe Matseri yabwire mu buryo bw'incamake nze ngaruka nyarambura. Perezida Paul Kagame rero yakiriye ambasaderi w'Ubufaransa ariko ngo barangije inshingano hano mu Rwanda. General Mubaraka Muganga yasabye rero abayobozi b'amashuri ya gisirikare muri Afurika ngo gukurikiza ngibyo bizi cyangwa se bigishijwe. Ibi bintu mugomba kubikurikiza mwabantu. Ndaza kubabwira ko ngo abagize guverinoma batangajwe kandi ba minisitiri babiri ngo n'abanyamahanga babiri ngo ni bashyashya. U Rwanda rwakiriye abarwanyi 4 ba FDLR bashura rero ngo bahishura ikinyoma ngabandi bagendaga babwira iyo bari mu mashyamba ya Kongo barimo babwira ibinyoma gusa ingororero. Umugabo w'imyaka 50 akurikiranwa rero ngo gutoteza uwarokotse jenoside yakorewe Abatutsi 94. Ndaza kubabwira ese kwikuramo wahoze ari umukunzi wawe ngo bitwara igihe kingana gute. Ibyo yavuye mu bushakashatsi. Ndababwira inkuru yuko hari ibyo wamenya rero ngo kubiciro bishyashya ngo byihariye byo gupima umwuka. Imyuka rwose ngo kubinyabiziga nabisomye nijoro ndavuga ni cyose ifaranga rigiye kwiyongera hano turabivuga cyane burengerazuba. Ariko mu minsi 24 ngabanyonzi 93 ngo bafungiye gutwara amagare banyoye ibisindisha nabo ngo banywe ibyuma pe. Ariko intambara karundura rwose hagati ya AFC M23 ndetse na RDC ngo ishobora guca ibintu. Ndabwira ko muri Thailand ndetse na Cambodia ngo byahinduye cyangwa se ngo byazindukiye ngo mu mirwano ikomeye cyane. Indege rero ngo yari itwaye abantu 49 yakorewe impanuka bariya mu Burusiya. Nandi yose ni mukanya. Muri Imana nshuti mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye rwose kandi mbashimira ko tuba turi kumwe munabyerekana. Ngaye ngo rero reka mbabwire ko Perezida Paul Kagame yakiriye rero ambasaderi w'Ubufaransa Anthony Anfle ngo ndetse ngo n'uwa Leta Zunze z'Abarabu yitwa Mohamed Falah ngo bashoje rero ngo inshingano zabo hano mu Rwanda. Umukuru w'igihugu rero ngo yakiriye abadiplomate rero ku itariki 24 Nyakanga 2025 mu rwego rero rwo kubasezeraho nyuma yaho guverinoma rero y'ibihugu byabo ngo zibahinduriye inshingano. Uyu Antoine rero ngo yagizwe rero ngo ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda hano ku itariki 12 Kamena 2021 nyuma y'imyaka rero ngo 6 rwose igihugu cye rero ngo kitagira ugihagararira i Kigali. Ambasaderi rero uyu yagizwe rero ngo yagize ngo uruhare rukomeye cyane mu gusubiza mu buryo umubano w'u Rwanda ndetse n'Ubufaransa ngo rumaze igihe cyangwa se imyaka myinshi warazambye. Ariko dingo byari biturutse rero ngo kudahuza ku mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi 94. Umudiplomate kandi rwose wari usobanukiwe neza cyane ngo amateka yo mu karere kuko ngo mu 1991 ngo yabaye umukozi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa ushinzwe gukurikirana ibyaberaga mu Rwanda, mu Burundi ndetse no muri Zaire. Ambasaderi uriya nyine yandikiye rero ngo ubutegetsi bwa François Mitterrand ngo bwa rero bushyigikiye rero Juvenal Habyarimana ngo ko bukwiye rero guhindura politike yabwo ku Rwanda kuko rero ngo yabonaga ko ngo bushingiye cyangwa se bushyigikiye umugambi wa jenoside. Hanyuma rero ambasaderi Muhammad we rero ngo
avuga ko kuva muri Kamena 2018 aribwo yahagarariye Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu hano mu Rwanda. Inshingano rero yabangikishije cyangwa yabangikanyije rero ngo no guhagararira igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2020 kugeza 2022. Yakoze inshingano zitandukanye rero muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kuva mu 1999 ngo zirimo rero guteza imbere umubano mwiza w'igihugu ndetse na Afurika muri rusange. Yagize uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere ubufatanye bw'u Rwanda cyane cyane ngo bushingiye ku bucuruzi, ngaho rero ngo igihugu cyabo ngo kimaze ngo hafi imyaka myinshi cyane kiri ku isonga rero ngo mu Rwanda rugoherezwamo ibicuruzwa byinshi cyane. Raporo y'ikigo cy'igihugu rero kibarishamo imibare mu Rwanda NICR igaragaza ko rero ngo mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2025 u Rwanda rwohereje rero ngo ibicuruzwa birukomokamo ngo bifite agaciro ka miliyoni 480 z'amadolari y'Amerika. Muri icyo gihembwe rero Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ngo yohereje rero mu Rwanda ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 81 n'ibice 9, ariko izi ni z'amadolari y'Amerika. Ikindi wamenya nuko umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yasabye rero abayobozi b'amashuri makuru ya gisirikare muri Afurika gushyira rero mu bikorwa amasomo baherewe rero mu mahugurwa ndetse ngo no gukomeza guteza imbere imikorere hagati rero y'ibihugu byombi, cyane cyane ibihugu byitabiriye amahugurwa. Ibigarutseho ryari rero kuwa kane tariki 24 Nyakanga 2025 ubwo rero ngo hasozwaga amahugurwa y'iminsi 3 yitabiriwe ngo n'abayobozi batandukanye, ariko bakaba ari abayobozi b'amashuri makuru ya gisirikare mu bihugu rero bitandukanye bya Afurika. Yitabiriwe rero ngo n'abantu 38 baturutse mu bihugu 18 bya Afurika ngo birimo Misiri, Maroc, Nigeria, Ghana, Libya, Ethiopia ndetse n'ibindi. Harimo kandi rero ngo ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba nka Kenya, Uganda, Tanzania, Sudani y'Epfo, ariko ngo Uburundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo bitabiriye y'amahugurwa yabera hagana mu Rwanda. No kuvuga ngo rero umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yagaragaje ko ngo ibyo asaba abayobozi rero cyane cyane ngo ibyo bigiye muri aya mahugurwa ngo ndetse n'imyitozo yafatiwe muri ngo bakuye ngo rero ngo kubyifashisha mu rwego rwo guteza imbere imyigishirize mu mashuri makuru ya gisirikare muri Afurika. Mbonero umwanya wo kwagura ko Perezida Paul Kagame yashyizeho guverinoma nshya igizwe n'abaminisitiri 21 n'abanyamabanga ba leta 10, irimo rero babiri bashya ngo kuri buri ruhande rero ngo ugereranyije n'abari basanzwe bari mu mirimo. Bivuze ko rero ngo mu binjiyemo bwa mbere ngo barine ngo aribo bashyashya bonye, n'abandi bo ni babandi. Amazina mashya rero yagaragaye muri guverinoma ngo harimo Dominique Habimana wagizwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ndetse na Dr Bernadette Arakwiye wagizwe minisitiri w'ibidukikije. Ni mu gihe rero Dr Tresphore Ndabamenye yagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi, naho rero Jean Dodi Uwihanganye agirwa umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo. U Rwanda rwakiriye abarwanya rero 4 b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR babagarira mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarwanya rero bari kumwe n'imiryango yabo binjiye mu Rwanda bafashijwe rero ngo n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro n'umuryango w'abibumbye muri Kongo MONUSCO, ngo binyuze rero muri gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. Umwe muri bo rero wari umaze imyaka myinshi mu mashyamba ya Kongo yitwa Dukuze Obedi yasobanuye ko FDLR ngibeshya cyane ko ngikunda kubeshya abarwanyi bayo ko ngo MONUSCO ngo itakiri hariya inka we. Ariko bakomeza bavuga ko ngo MONUSCO ngo itakira ngo abashaka rero ngo gutaha mu Rwanda ngo igamije kugira ngo bayigumemo. Hagiye avuga byinshi binyoma babeshywa, ariko icyo wamenya nuko Dukuze yagaragaje ko ngo abagore ngo bashakanye n'abarwanyi ba FDLR ngo bashobora rero kugira uruhare rukomeye cyane ngo mu kubasobanurira ko ngo bakwiye gutaha mu Rwanda.
yewe mugore ukiri hano inaha ufite umugabo wawe ririya byanze bikunze muravugana mubwire atahuke aze dufatanye kurwubaka kuko ntacyo byatwara. Abarwanyi rero batashye mu gihe vuba aha hari gahunda rero ngo yo gutangira ibikorwa ngo byo gusenya FDLR hashingiwe ku masezerano u Rwanda rwasinye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tariki 27 Kamena 2025 bibifashijwemo na Leta Zunze za Amerika. U Rwanda rero rugaragaza ko ngo FDLR igizwe ngo n'abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'10 ngo kenshi rero bihisha mu baturage iyo bamenye ko rero bashobora kugabwaho ibitero. Amakuru ajyanye n'ubushakashatsi rero ngo biteye gute? Kwikuramo wahoze ari umukunzi wawe ngo bitwara igihe kingana gute? Reka tubirebe rero. Hari igihe rero ngo gucika cyangwa ucudika ngo n'umusore cyangwa n'inkumi akakubera ibamba maze umutima wawe ukawiba mukikundanira ngo bitewe n'igihe rero mumaranye ngo ibihe byiza kandi mwagiranye n'ibindi ngo hari ubwo rwose kumwikuramo uwo mwahoze mukundana biba bingorabahizi ndetse ngo hari n'abo rero bitwara imyaka myinshi barananiwe kurenga uwo murongo kabone n'ubwo rero ngo baba bagifite abakunzi bashyashya. Ibi rero byazinduye abashakashatsi bo muri kaminuza ya Illinois Urbana. Iyi ni ishami ngo ryayo ngo ry'imitekerereze ngaho rero ngo bari bagamije rero ngo kurebera hamwe cyenda se mu kureba muri rusange ngo igihe bitwara kugira ngo umuntu wakunze cyangwa se wakunze undi uvuze ko bakundanye nabyo byacyo byabitwaye ngo igihe bifata kugira ngo umuntu amwikuremo. Ubushakashatsi rero bwagaragaje ko ngo nyuma yo gutandukana n'uwari umukunzi wawe bigusaba nibura imyaka 4 kugira ngo utangire kumva umeze neza ku rwego runaka kuko ngo uba ugitagifite intimba ikabije nk'uko byari bimeze mu gikundana cyangwa se mu giswitana. Imyaka 4 nibura waba wikuyemo umuntu mwakundanaga ukamureba ukavuga uti wone nari mu biki. Inzobere mu by'imitekerereze rero n'imyitwarire ya muntu yitwa Jian Yong ndetse n'uwitwa Chris Flayel bakoze rero ubushakashatsi batahuye ko ngo bishobora gufata imyaka 8 kugira ngo wikuremo ngo burundu wahoze umukunzi wawe ku buryo rero ngo gutandukana kwanyu biba rero ngo bitakigira icyo bitwara umuntu na gato. Ubushakashatsi bwakorewe rero ngo ku bantu 328 abagera rero kuri 57% muri bo ngo babiri ngo barabigitsina gore ngo bose rero bigeze gutandukana n'abari abakunzi babo ndetse ngo buri wese ngo yaramaze ngo imyaka irenga 2 ari kumwe n'umukunzi batandukanye. Ni ukuvuga ngo kumwikuramo imyaka 4 birashoboka ariko kumwikuramo burundu biragutwara imyaka 8. Nka data baramutse yemwe abakundana. Reka tujye muri Ngororero turebe ngo bimeze gute. Umugabo w'imyaka 50 mu karere ka Ngororero yatawe muri yombi rero ngo nyuma yo gutuka abayobozi ngo no kuvuga amagambo arimo gutoteza warokotse jenoside yakorewe abatutsi 94. Byabereye mu mudugudu rero wa Gahinga akagari ka Karambo mu murenge wa Gatumba byabaye rero tariki 22 Nyakanga 2025 ahagana ku isa 11 rero n'igice ubwo rero bari mu nteko y'abaturage nibwo rero ngo mudugudu yagaragaje iki kibazo cyabaye tariki 20 Nyakanga 2025. Kuri iyo rero saha ngo nibwo rero ngo ukekwaho ibyo byaha yabwiye rero ngukekwa ko ngo yabwiye ngo ngo bavugana ingoma Randu Waridi w'imyaka 55 ngari nawe rwose muyobozi w'umudugudu ngo yamugaye amagambo yumvikanyemo gutoteza warokotse jenoside. Ukekwa rero kuri ubu rafungiye kuri station y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yari ya Gatumba mu giperereza rigikomeje. Mu kiganiro igihe rero n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba SP Twaje Amahoro Sylvestre yemeje ko aya makuru rwose ariyo ariko ngo asaba abaturage kwirinda ivangura ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside. Burengerazuba rero ngo mu minsi 24 yonyine ngo abanyonzi 93 bafungiye gutwara amagare banyoye iki ibisindisha banyoye ibyuma banyweza ibyo bindi byose kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 24 Nyakanga 2024. Abanyonzi rero 93 ubwo ni 25 hano abanyonzi ngo 93 mu ntara y'Iburengerazuba bafashwe batwaye amagare banyoye ibisindisha ariko barafunzwe. Muri icyo gihe kandi imibare ya polisi mu ntara y'Iburengerazuba igaragaza ko
ko ngo impanuka nibura 17 arizo zabaye rero zitejwe ngo n'amagare, batanu rero ngo baziburiramo ubuzima na 23 barakomereka, ndetse amagare 440 akaba yarafashwe na polisi kubera kutubahiriza amategeko arimo ngo no gutwara yicaweho nyuma ya saa 12 z'umugoroba. Okay, politike yo ishobora kuba yarafeirinze saa 12 ngo bavuye mu muhanda. Nahaha. Indi nkuru rero nuko hari ibyo kwiriye kumenya ngo ku biciro bishyashya rwose byihariye byo gupimisha umwuka, ngo imyuka ihumanya ikirere cyane cyane komoka mu binyabiziga. Gute biteye gute rero? Icara mbikubwire, cyangwa uparitse ku ruhande gato wowe utwara ikinyabiziga ubanze wumve ibikugenewe. Ntabwo byoroshye, turagura inusa. Ibipimo by'umwuka rero ngo abantu bahumeka ngo mu Rwanda ngo bikomeje kugaragara ko ngo umwuka duhumeka wanduye cyane. Ni ibintu rero ngo bigira ingaruka ku buzima bwa muntu, cyane cyane kwizamuka ry'indwara zifata ngo mu myanya y'ubuhumekero. Mu Rwanda rero indwara z'ubuhumekero ziterwa n'umwuka wanduye ngo ziza ku mwanya wa 2 mu zihitana abantu benshi. Umwuka rero ngo abantu bahumeka mu Rwanda wanduye ku gipimo rero ngo kikubye inshuro 5, ikigenwa rero ngo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Ikigo cy'igihugu rero gishinzwe kurengera ibidukikije REMA gisobanura ko ngo umwuka wo mu Rwanda ngo ugaragaramo ngo ngo tuvungunyukira twa PM 2.5. Ikinyabutabire rero cya PM 2.5 ngo kiva rero ngo mu binyabiziga ngo kigere ingaruka nyinshi cyane ku buzima bwa muntu. Utu rero tutunyabutabire ngo tutaragaragariza ijisho, ntabwo ushobora kukareba n'ijisho ngo ukamenye burya ngo ngo uyu muntu rero ngo aduhumetse ngo tumera ngo tugera ngo mu bihaha ngo no mu miyoboro y'amaraso, bigateza indwara z'ubuhumekero n'iz'umutima. Mwabantu mwe mwumve rero, nta kabuza rero ngo ibyo nibyo ngo bikomeje gutuma ngo indwara zibasira imyanya y'ubuhumekero kugeza kuri kanseri ngo zikomeje kuzamuka cyane. Aho mu Rwanda rero ngo habarwa nibura abantu 16,000 bakurikiranwa buri munsi ngo barwaye asima. Mu mpamvu rero ngo zituma uwo mwuka wanduye ukomeza gutya ngo kuzamuka cyane ngo biterwa hanini ngo rero n'ibinyabiziga bititaweho bishobora rero ngo bisohora imyuka ihumanya ya yindi sana. Ubusanzwe rero ibinyabiziga ngo bisohora umwuka uhumanya ngo urenze amagarama rwose ngo igarama rimwe ngo kuri kilometero, igarama kuri kilometero, ibi bintu byinshi ngo biri ku kigero rero cyo hejuru mu guteza iki kibazo. Hanyuma rero tujye mu bijyanye n'imibare. Imibare igaragaza ko ngo mu Rwanda moto ngo zihariye 47% mu binyabiziga rero ngo bisohora imyuka ihumanya ikirere. Ari nabyo rero ngo byatumye hatangira gushyirwaho ingamba zo gushishikariza abantu gukoresha moto zidakoresha lisansi ahubwo zikoresha amashanyarazi. Icyo wamenya nuko ngo hagiye gutangira rero ngo gupima umwuka uhumanya ikinyabiziga. Mu gihe rero ngo imibare igaragaza ko ibinyabiziga ngo moto ndetse n'imodoka ngari byo biza ku isonga rero ngo mu guhumanya ikirere, biteganyije ko ngo mu minsi iri imbere ngo hazatangira gupimwa byihariye imyuka isoka muri ibyo binyabiziga. Uti biteye gute rero? Bizajya bikorwa rero ngo mu buryo busanzwe kuko kuri controle technique, aho polisi izakomeza kugenzura imodoka ngo ariko harebe ko ngo na REMA nayo izajya igenzura umwuka uhumanya ikinyabiziga. Ntabwo ndagera aho ruzingiye, mwihangane. Gusa rero ngo gusaba gusuzumisha ikinyabiziga ngo bizajya bikorwa ku rwego rw'irembo nk'uko bisanzwe bikorwa nyine, ariko ngo mu buryo bubiri butandukanye, kuko ngo umuntu uvuye gusuzumisha ikinyabiziga ngo azajya ahabwa ibyemezo bibiri gusa, ubundi yahabwa controle technique kakaba karabaye kwigira mu muhanda ukagenda. Ariko reka daha ugiye kujya ubanza upimishe n'umwuka. Moto rero ngo izajya nibura yishyura amafaranga 16,638 by'amafaranga y'u Rwanda ngo rero mu gihe tabashije kubona icyo cyemezo ngo kubera imyuka myinshi ihumanya ngo umuntu azajya yemererwa kujya gukosoza icyo kinyabiziga, ariko disi nibura ngagasubizwa nibura ngagahabwa ibyumweru 2, ariko ngo icyo gihe ngazajya nabwo yishyura amafaranga 8,000 n'amafaranga 319. Kansubiramo mu byumve neza. Nujya gupimisha ikinyabiziga cyawe kibwo duhereye kuri moto, mwibuke ko moto bigeze kuvuga ko nayo izajya ijya gupimira iyo ishaka controle technique, je kujya ugenda bagupimire, polisi guhe icyangombwa cyayo, ariko ujye no gupimisha umwuka muri REMA. Basange moto yawe yaracumbye yarahoye udaheruka kumenera amavuta,
wibuka ko ubwo mu kujya gupimisha umwuka nabwo uzajya wishyura isente mw'abantu mwe ibihumbi 8 n'amafaranga 119. hanyuma rero katujye ku modoka. Imodoka rero ngo zakorewe gutwara abantu ngo zitarengeje rero uburemere bwa toni 3 ngo n'igice, ngo kandi ngo zifite imyanya itarenze 8 yo kwicaramo. hatabariwemo rero ngo n'umuyobozi w'ikinyabiziga zo zizajya zishyura ibihumbi 34 n'amafaranga 940. aya nayo gupima umwuka mw'abantu mwatandukanye na bya bihumbi 20 byo kujya gupimisha byo bya controle technique bisanzwe. Rero no mu gihe ngo ikinyabiziga nikiramuka kitabonye iyo controle technique y'umwuka nyine ubwo uzajya wishyura ndi 17 n'amafaranga 470 kugira ngo usubiremo bawuguhe. Nabwo nibyanga hari ukuntu umuntu ajya muri controle inshuro nkenye byanze umva mu miliyari uzaba wishyuye. amafaranga y'igenzura ry'irekurwa rero ngo ry'umwuka ku binyabiziga bikoreshwa na moteri kanyababwire yose cyarimwe. hari ibinyabiziga bisuzumwa ndetse n'igiciro bazajya bishyura. ipikipiki ngo n'ibindi binyabiziga ngo biri ku rwego rw'ipikipiki bizajya byishyura 16 n'amafaranga 638. hanyuma rero imodoka zakorewe gutwara abantu zifite imyanya itarenze 8 hatabariwemo umuyobozi w'ikinyabiziga azajya yishyura ibihumbi 34 n'amafaranga 940. hanyuma rero imodoka itwara abantu bava ngo ku 9 kugizamura ariko hatabariwemo umwanya w'umuyobozi w'ikinyabiziga bazajya bishyura ibihumbi 51 n'amafaranga 578. ubwo zinabavuga za kwasiteri na za kibwo nizo zajya zishyura ya abazishyura 34 ni ukuvuga ngo ni izi modoka z'ivatiri gusubiza kugeza kuri za V8. ariko ubwo rero imodoka itwara imizigo za zindi zikururana nazo zizajya zishyura nk'aya ngaya za kwasiteri cyangwa izi za bisi zijya za Jaguar n'ibiki, ubwo bazajya bishyura 51 n'amafaranga 578. hanyuma rero ibindi binyabiziga bikoresha ngo moteri zikora mu mirimo itandukanye ubwo ni za zindi za karagita na zaki zizajya zishyura ibihumbi 49 n'amafaranga 918. mbibutse ko yari amafaranga yo gupimisha umwuka ntabwo ari aya controle technique my friend. nakire neza ubu butumwa. mu gihe rero ihuriro FCM 23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje inzira y'amahoro ngo izashyira iherezo rero ku bibazo by'amakimbirane yaranze impande zombi, harimo kwiga rero ngo intambara karundura hari ikangwe intambara karundura ngo ishobora ngo guca ibintu mu bihe bya vuba inka data aho ni mu burasirazuba bwa Kongo. hanyuma rero hano muri Thailand na Cambodia ngo byazindukiye mu mirwano ikomeye cyane. ikindi nakubwira nuko indege ya Antonov AN-24 yari itwaye rero ngo abantu 49 ngo yakoreye impanuka mu burasirazuba bw'Uburusiya ku itariki 24 Nyakanga 2025 ariko yahira kongoka iragurumana. mushimire wowe twabanye mwifurije gusaza udasabirije kandi Uwiteka akumwenyurire.